Sengsani raida tangha Komona joto tangina Shirab shakisha joram niba Tage ashumu kumuklanana. Hey guys, hi no lam sogoi ni blogo ge joto no phunga ham tinia ni blog he belai nang dukho ni bepar ani nai thui thangkha no yakarlang kha ani chusu ni buphaiyong ni bohoi rayo ni aro thanga nai tongo boro nai sing tongo pas phaila ya mya pro ni simi thei mya pro ho ni simi mya pro sariyo na thila hi khana wa pan tini thangnai mya pro koro bo thangma le horos khana ongke ba inga nogo bum ani bahanok sak maman besajak phai dongo bono ba ya gai kalang sinai ayane phai bai malai pisne kangke sebera ya khobok tabo thang tong tabo boro nai simwei aro thangai norong no phunok sinai di berkaham tabo ang udah bertangga naik tunggu malti shawane mal rokri kan keba kisah sesanai slipper aku oke wadah ini bangkai doi tang miangai dongka ang udah reserve lama nih bagus sok ya kok bangkai tabo naik tunggu di ang tang petrol pamo malti sabaizak harus patak smart langsung tak sedai dong kan mal bos tak aro babathak lalang kha keng na wo isan bata ani driver ne basalla ne bata finally ang dukano shop phai kha tabo ang mal to bani bas khanai lang shop kha omolua tisai khai mane ne ha karen bakring ke tabo aje mal to bana bas khanai ke mal ro agise sap khanai tene lang ne mal shop phai kha diklang ham bostane klas tak shata basa tabo bono paske shata basa
Baisha ketal sok haisak. Pero kas ketal ya. Aras ketal sok ya ko. Moga ketal sok peka. Amo tas khaibai kono pisne. Sok kha. Amo ketal ta bokha. Amo ketal ta bokha. Yang botonggu. Yang kisah heels tahu ya, sport show oke yang dong omoro buka tahu mana omoro ang sabra khaibe srsaires khaibe nogo thang phisine nogo sokhaika finally pelai leng khatini ang as nogo sokhaibo dai bana phaijali ang ke ba sa taos na phaijang ke ba dogani tabo res khaibai mai moya kho okay mai mo bai mai sanai gon pore ke thunai leng la ha belai na res khai gara